Sisematshwaleni ziyakhipha. Angisho niyazi ukuthi mina ngiqhamuka endaweni encane la esazana khona kule ndawo. Shukuthi la ematshwaleni khona uBetty. Akabhengi go uzajike phansi. Lapho ugqoke isincinyane isikhindo wagqoka amalegini amhlophe ngaphansi wafaka othufuthufu enyaweni wathi sikafu wathi zaza. Hayi ngicela ukuntshela imakeup akayibhixile go waze wathi Dimas. Iwivi yakhe angazi bakithi uyinameke ngestyling gel angazi noma mhlawumbe bekafuna icwebezele noma bekafuna ini. Hayike ziyakhipha ke la emgrooveni khona nosisi bendawo. Osisi bendawo ke ile group le yama 80s yabo eyifundele eyisebenzela kahle eyidlela imali yayo. Idlela nje imali yayo uyayibona ishayishiya elide yaze yabeka ngisho necafazi la esiqhomeni icafazi phela le beauty sports idle i-lipstick ebomvu ayihle kunamuntu yabona nephuzasi nayo ithanda ukuqala kancane yabona iphuzasi isikhona kodwa nje lo hlobo losisi oludravela imoto zalo olingakhulumi olingenandaba namuntu khona nesikomota somlungu ke la kule ndawo ematshwaleni sihamba nomuntu waso sesine girlfriend kusikomotwa kushawa nje umdanso wabo nje owaziwa yibona kuphela. Mase kusi kunesoka laka Kardeni livakashile bafethu. Hayi li skin bleachile ke these days alibomvu. Mase linezelela ngelonge lipstick ebomvu nje lithi lishaya igwaxaza ngelipstick ebomvu. Khona nobusi la phakathi ematshwaleni bafethu angazi ukuthi lobutshwala abuphuza ufaka eplelo yabona lento eblack lelo ebrown le phepha le brown mangabe uthenga eLiquor store ufakelwa kulona yena uphuza utshwala ufake lapho angazi noma ufihlela bani ubusi heartbroken ubeka lobolenye intombazane ubusi shuku le ntombazane angazi kanjani inomjida wayo eceleni uthola ukuthi intombazane isipati ugeli upreg yena ubhizi unqumbela imali yakhe emalotsholweni. Ngicela ukuntshela ukuthi ubusi is so heartbroken yabona nje uyambona indlela aphuza ngayo ukuthi nje uqeda lelibhodlela ephaketheni laphuza ngalo afake elinye ubushaya ugologo ke straight awujudiwe awudeshiwe awuxutshwe nalutho. Mase kuyaphinda ke futhi lapha khona uGrootman vele ujabulile uholileke insuku zakhe zokuhola uyayidansela uGrootman akana story akanendaba nezinto eziningi uyayibona lonto leyo. Kube khona uMelisa endaweni yakithi lo wecabanga ukuthi uzoshada kuqala ngoba naku yena emuhle. Uyambona nje indlela adansa ngayo ukuthi ngangikhona ngezikhathi zami. Shukuthi lana ke emgrooveni wethu walendaweni khona islay queen esingasazi la endaweni uyasibona sigqoke kahle sinama-tattoo sinomzimba omuhle isigqebhezana ithanga lingaphandle iweave nje sihle kuyaslay queen-eke impela. Le slay queen ke sonke sisibhekile yabona nje siyadansa sigibela phezulu kwamatafula siyasho ukuthi sona sizosebenza kwi-construction company efikile la izokwenza umgaqo. Ngicela ukutshela ke slay queen siyadansa singena wonke amatafula siyayi-introducer siyathandeka mani yazi siyathandeka lesa slay queen anginendaba ukuthi ningathini ningangijaja mina ngijaja sijabulela kwantombazane sijabulela kwamfana kwanikwane yabona nje siyathandeka le slay queen. Mase sisuka lapho senze i-announcement sithi namhlanje ibirthday yami ngicela ukuthi nginikeze ama-tots everyone aphuze i-tots masethi happy birthday Pitbull igama lami uPitbull. Hayike ngempela kangeneka ama-shots happy birthday Pitbull wonke umuntu waqaqa hayibona ke ama-shots ayalandela waqaqa azangene abo 3 ama-shots wonke umuntu eclubini uyathola ematshwaleni la uyathola lo muntu. Ngengize ngisho ukuthi iseklabhini just a grill a pub and grill indawo esihlangana la khona thina as a very small community kule ndawo le. Ngiyajiva kancane sengincinza umngane wami eceleni ukuthi hayibo kanti kunjani ukuphuza uhlanganisa utshwala sengiqala ukuzela kancane athi nomngane wami kunjalo mngani ngicela ukuntshela ukuthi asizumekanga sonke na mina ngiphaphama ngihleli kwenye indawo eyiwolo nje ihlukanisiwe le ndawo i-divided ngiyezwa ngale khona kukhona labantu ade ngihamba nabo ade beseklabhini bonke ku-dividwe ngey'ndawo ey'ncane ngathi indawo vele esebenzayo le ekusetshenzelwa kuyona eku-operathwa kuyona ngivuka ngiboshiwe esihlalweni ngigone into eyi-briefcase inewashi lento
ngiskoda Jesu Simakade, Jess Maria Manga, bengiboshele kwibhomu na. Ngenziwani mina ngigcine ngisaphuza ama-shots aSlay Queen. Shukuthi uSlay Queen loyana bekuyena osidragayo ukuthi sizokwenziwani la. Liqaleke likhulume lesulcase lakhona lingitshela ukuthi nginemzuzu emncane kakhulu before liqhume lelo bhomu. So if yonke imibuzo engibuzwe yona ngibuzwe successfully, and then ibhomu lizocima, bangibuze ama-password okungena kuma-banking apps ami. Ama-phones angisho awasekho kuthina, labantu bakhuluma lebhokisini asazi ukuthi bakhuluma bakuphi. Ake basho ukuthi be very very careful, isikhathi sakho sincane kabi. Sizobe sesiyaqala-ke siyali-on iwashi again, liyabala. Kuzomele kulesikhathi esincane sikupha sona uphendule yonke imibuzo ngokuhlakanipha nangobuqotho. Hayi-ke ngibatshele-ke ama-banking details. Mengiqeda ukubanikeza ama-banking details, ama-logging in details, shoot ama-password, ba-complain bathi wena kanti ugroova kanje, kanti unemali encane kanje kuma-savings, umuntu angaze akuthembe, akuthembe lubala. Bafethu, after that lacima-ke lo sulcase lelo, ngiyacabanga ukuthi kwakuyibhomu, ngathola ukuphumula kanjalo-ke. Cela ukukutshela ukuthi ibhenki lambe beliklinile, belikorobhile nje, bethathe yonke imali. Yo, ngaze ngayibuza ukuthi mina ngiqhamukaphi ngo-2024 ngisahamba ngiphuza into engi-offerishwe zona ematshwaleni. Ngiqhamukaphi nje ngisahamba ngihlekelana nabantu engingabazi ematshwaleni because izwe libolile, izwe lingcolile. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje, Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nihambe nosfollowisha on our YouTube channel, Buzz SA. Siyanthanda kakhulu.